Hi guys, mayong adlaw kaninyong tanan og kani nga video ha kay dito ko diay mi sa bukid. Kay nakatigo man lagi ko og mga video guys, may nalang pang-upload ako sa reels, pang-upload sa long form videos. Magtigom ko og mga video guys basta makauli bitaw ko og bukid. Og diri na nako malihok sa syudad guys, diri na nako ma-edit, mabutangan og voice over kay dili man pud ingon nga kanang makadaghan kag kanang video sa kaadlaw, dili bitaw maingon nga hurot nimo kanang post, dili man ko ingon ana guys kay ako ara man siyang kanang kuan bitaw bahin-bahinon kay lain po kay ihurot nimo tanan, magbilin jud og kanang sa lain pang mga adlaw, may na lang pud bahalag ma late og upload na jud na kaayo dira, okay ra jud kayo na guys. Unya mga guys, kay gikan lagi mi ani na Noroy ni partner dito sa Pantalan, pang-auli na mo pagbalik na mo kay nanay butong, gipanguha na ni Johnny guys sa mga butong. Gitinuod di ay niya abi nako og nag-joke ra to siya guys kay mi ana man siya aning adlaw kaning sa wala pa ning mga butong niya ana man to siya nga tagaan mi niya og butong para na makakaon si partner pagbalik na mo. Abi nako og nag-joke ra to siya guys, so tinuod man jud ay daghan jud kay butong yang nakuha guys. Salamat jud kaayo dyan sa imong mga butong na librehan na pud mi. Mao bitaw ni nakanindot sa probinsya guys no kay makalibre ka, nari daghan nga kuan og nay mohatag makalibre, makakaon jud kag daghan guys. Kay kung ari ka sa syudad makapalit na kag mga usa, mga duha, dili pud ingon nga permi. Talag sarap pud guys. Pero ari na ka probinsya guys, makakaon na kag dinaghan. Asa pa ka ana mangita? Amo ano jud ning gipadayon og lamaw guys kay bisan hapon na jud gayon ni, bisan short time ra jud gayon mi adiri sa bukid. Amo aning gipadayon og lamaw guys kay sayang kayo di nimo ipadayon no. Gihatag na ni daghan pa jud kaayo. Sakto ra jud ni ihang pagkabutong guys. Na sakto-sakto na ara jud kanang na pagkalingod-lingod, na jud sakto ra nga unod. Unya butangan pud ni namo og kanang royal. Nakautang ra ba kog royal ani do ka. Sagulan na ni og royal guys. Unya nay gamay gatas og kanang kamay. Kay mao naman ni sa pitsil guys, pagkaman ani amo na pud gipabugnaw dito sa ila ni Ivan. Nanguan na mi guys kanang nangangyo ra jud mi nga magpabugnaw bitaw. Shout out ninyo Clutch Band. Rina, salamat jud kaayo. Gipabugnaw ra to guys para paghuman sa panihapon kaunon to namo guys. Unya naay utan gihatag si Manang ani nga law. Oy lami kaayo guys. Tan-awan ninyo ang utan ni Manang. Salamat kayo Manang. Nakaigup ko kanang sabaw na pud sa utan kanang presko bitaw guys. Unya ang katong butong guys, katong lamaw gikaon to namo paghuman nagpanihapon. Unya wala pud ko naka-video ato paghuman nagpanihapon guys. Kay nag-live lagi ko kadiyot ato guys. Gi-live ra nako kadiyot kay wala na pud ko live sa Facebook. Good night guys. Mga tug na mi guys. Nami karon diri nagigda sa airbed. Malong na mi og saga guys. Mga tug mi guys kay duka na jud kaayo guys. Mga tug na ta guys. Good night. Kung kamo di pa mo matog. Ayaw na sa ako matulog na ko. Duka na kayo. Unya guys, wala namin nagpa-under sa ceiling fan kay tugnaw kayo guys. Tugnaw kayo dali sa bukid guys. Wala na lang nagpa-under. Magloko pa magani ko gabal kay grabe ka tugnaw. Magloko ta.